Bermula ke mubtada ke i'rab, menyaitu wahid wujud ke khabar, oleh nganalah hajib ke fa'il wahirakan, dan fa'il ngan maf'ul ke kun akan, bangan di bamil alpanai hodilah, bakri dikah dilampakan pat fi'ala, sifut yang badal tau hal pakri, damnyat apa mudaf ilaih gen bagi, di awal in dijihlan dan kanyuku syarat, in su'ilan dilihat badan masa, jalma jerur menyajatuh bak kemudian, ism ma'rifah pada walid hal rijah, jalma jerur menyajatuh bak kemudian, ism nakirah mudhaf ghalib sifat rijal, jumlah fi'il menyajatuh bak kemudian, ism ma'rifah mudhaf ghalib hal rijal, jumlah fi'il menyajatuh bak kemudian, ism nakirah mudhaf ghalib sifat rijal.